Good morning. Ngasigi irai numit ko irai numit ki card ki message yung minar ko irai numit ahamba dan number ko irai numit ki number se number 71 laire aduga kala dana sky blue gumba kai gumba dumai na set pi bai ko aduga amana khoina chak thongba da happa ya ban haragi irai numit ka di hadi ghi gumba se khitang maming ge no dumai taraga happy ba ko ado ngasi se akhogi ekadashi su oi ko aduna akhoina ekadashi gi oina tawba ya ba khotpa ya ba haraga de akhogi vishnu gumba lat pa khotpa lairaga de dum like khoiram bi ba khotpa mayam hadi mamang da ne ekadashi gi da tawba ya ba videos mayam same krena ko admaina dum follow tawbiraga tawba ya ko ado fasting gumba tawba se yam phai ko ado ekadashi nimita fasting gumba tawba aduga plus dan hana harasine ko angamba kitang oi taraga so mi mating gumba kai gumba tawbiyo ko mi ngi mating kitang taw matam da ngasai gi mi duna mabukning pain bado aduda khoida blessings yam phangi ko aduna ina sum charity gumba yam tawbiyo na haijai se ko mayam da ko adu dum lai ko adu sida nuti gi lawthok ko dumaina card ahum ka tang lawthok charage ahum du da gi sai sa gi apamba ko card number 1 consider card number 2 consider traga card number 3 consider ko ama khala se ko adu ga timing of sa pe gi ngase ko ngasi gi na timing of si lai ko card number 1 card number 2 and card number 3 ko first card kan banga ngase ko hari first card kan banga yona se lai se kai no hai consider ko matam piyo ngasi se haidi se lai na ko ekadashi ju oire ko aduga ma lai na ko lai ningaga kholaga lai na ko dhyan tawraga gumba le biyo ko silai na ko haidi ishada matam piba haraga di ko ai su important way ko ai isha gi damakta meditate gumba tawge manifestations gumba tawge kaino gumba tawge ko haidi shor ningjaraga leige ko khot ke ko chanting gumba tawra kholaga dumaina gumba lei ko haidi mi punba khotpa yam ka haina yaragadi leino ko thabak yam ka haina important gumba ga leitragadi yumda dum leibiyo ngasi se ko number 1 khan bangai gi oina leir ko se number 2 khan bangai ngal ko number 2 gi sna sida leiri se hai tar ko silai se kitang mina maram moiraga hari nungai taba ko taba dum bakar so dumaina le ko mina maram moiraga hari imung manungda amana hari involve tawraga hari nungai na daba ko taba dum bakar amsu pi adu sida amana smaina so hai ko khara hari silai no ko hari mina ngam han gano mina namda han gano yaringe ko adu dum masu leire ko number 2 khan bangai gi oina haragadi last ki number 3 ko number 3 khan bangai gi sna de khodong chaba gumba kai gumba khara di la au haina di pi ko adu nga sai gi khodong chaba gumba la ko se kamaina no hai kan se lakti lakane do silai no ko phajan phara khandaraga kholaga dumaina gumba taw ko hadi kaino taw matamda thabak taw matamda khantharaga kholaga yamna hathu watu natraga leina ko yamna yangjanna khochana gumba taw da phajana khallaga kholaga ko hadi thabak taw bi matamda nina tana gumba taw ko sina khoi gi card message leira ko timing sa pe dengas timing sina pung 3 ga minute kun 3 dagi na pung 8 ga minute kun 38 phang leire ko adagi mu pung 38 ga minute 38 dina 12 ga minute 65 phang leire aduga mu pung 3 ga minute kun dagi na 3 ga minute 2 phang leire ko aduga nungdang gina 9 ga minute kun 38 taina 8 ga minute 65 phang leire ko aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯅ 13ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 13ꯗꯒꯤꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯒꯤ 3ꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 8 ꯐꯥꯎꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ